Siyanibingelela siyanivusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Namhla ke tisikhombisa enyangeni yenhlaba. Sitakini ke siphuma eCathedral yase All Saints eMbabane. Le bukweke ngubaba eDini Nhlanhla Dlamini. Sithi ke namuhla sisenkonzweni bathandekayo yokukhumbula ubuthathu lobungcwele baNkulunkulu, Trinity Sunday. Tifundo tethu ke bazalwane titholakala ekhasini lemashumi lamane nemfica encwadzini yethu yetifundvo tangetinsuku tonke. Phindze futhi itholakale ke tifundo tanamuhla titholakale ekhasini lemashumi lamakhulu lamabili nemashumi lamane nakutsatfu likhasi 243 encwadzini tethu tenkonzo. Ekhasini 45 ngala, ekhasini 243 ngala. Siyethemba ke bazalwane ukuthi nitayithokotela le nkonzo, nisaqhubeka mhlambe niba semakhaya nendela kona ukuthi niphephe. Sithi ke noma sisemakhaya livi lasimakathe alifinyelele kithi, alisithole, lisiphilise, lisiphakamise, lisiphe emandla. Inkonzo yethu ke bazalwane sitayicala sihlabela liculo 129 nesizulu livesi lekucala, liculo 129 nesizulu. Ngwele 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 Nkosi usomandla siyokuhubela wena singapheze. Ndwele 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 wena nesiyawo ongqobontathu obe umunye. Inkonzo yethu ke bathandekayo iyaqhubeka ekhasini lelikhulu nakune, likhulu nakune. Nkosi nani ayibe nawe fotse thomesani inkosi yithumisani ninetinceku tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu yise nendotsana namoya longcwele, alibongwe ligama lakhe nyalo nanini. Bese sithumisa uNkulunkulu ngegloria sithi akathunyiswa uNkulunkulu lo sezolweni kube nekuthula nelothando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeluthumo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi ndotsana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu, mvana ya Nkulunkulu, votsana yeyise lesu satonote mhlaba. Sihawukele wena losusatonote mhlaba, sihawukele wena losusatonote mhlaba. Yemukela kuthandaza kwethu wena lohleti ngesekunene saNkulunkulu yise. Sihawukele ngobe nguwe wetwa longcwele, nguwe wetwa loyinkosi, nguwe wetwa Kristo kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise.
Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kodwa utho lolufihlelwe wena, geza ngicabanga tinhlitiyo tethu, ngekuphefumulela kude moya wakho longcwele, kuthi sikuthanze ngalokuphelele, silidumisa ngalokufanele igama lakho lengcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nangabe ke sithi site sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utasiththethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho ke bathandzekayo enkosini, asivumeni tono tethu ngekwati kokuthi ingadi ya Jesu Kristu iyasithethelela konke kona kwethu. Ngakho ke asivume tono tethu, sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantfu. Ngosisi hawukele Kristu si hawukele Ngosisi thoba lokukhulu sisho umthandazo wokuthethelela tono. Nkulunkulu somandla, baba wethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwenti lebekufanele sikwende ngenxa yemvothana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikhonde ngekuhamba lokosha kuti ligama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeliqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kudo, asimise asiqinise ekulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu wanamuhla, Nkulunkulu wamandla langaguquki, utembulile kithi ungiyise nendvodzana namalo engcwele. Sigcine sibambelele kulolu kholo kute sidumise sibabade libito lakho lengcwele, ngoba uNkulunkulu munye lophila abusa enkathimulweni nyalo nanini. Amen. Sitawuthola tifundo tethu ke bathandzekayo. Sifundo sethu sekuqala sitholakala ekubhaleni encwadzini yaGenesis sahluko sekuqala, siyawufunza esicala esahlukaneni sekuqala sithe siyogcina esahlukaneni sesibili livesi lesine, sahlukana sesibili livesi lesine. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, umhlaba wawulihlane elingenalutho, umnyama babumbonye emanti nekujula kwawo. Moya waNkulunkulu abehla enyuka ahamba etiwe manti. uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya, kwaba khona kukhanya. uNkulunkulu wabona ukuthi kukhanya kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa kukhanya nebumnyama. uNkulunkulu wakwetha kukhanya wathi yimini, umnyama wabetha wathi busuku. Kwahlwa kwasa kwaba lilanga lekuqala. uNkulunkulu wathi akube khona umkhathi emkhathini wemanti wehlukanise emanti nemanti. uNkulunkulu wenda umkhathi wehlukanisa emanti labengaphasi kwemkhathi nemanti labengetulu kwemkhathi. Kwase kuba njalo. uNkulunkulu wawetha lo mkhathi wathi lizulu. Kwahlwa kwasa kwaba lilanga lesibili. uNkulunkulu wathi emanti langephasi kwelizulu akabuthane ndzawonye kubonakale umhlaba lowomile. Kwase kuba njalo. Lokomile uNkulunkulu wakwetha libito wathi ngumhlaba, nemanti labuthane ndzawonye wakwetha ulibito wathi lwandle. uNkulunkulu wabona ukuthi lokho kuhle. uNkulunkulu wathi umhlaba awuvete konke lokumilako lokuthela tinhlavu netihlahla tetithelo letithela tinhlavu letiyinhlanyelo netinhlobo tato. Kwase kuba njalo. Umhlaba waveta konke lokumilako lokuthela tinhlavu netihlahla letithelo letithela tinhlavu letiyinhlanyelo netinhlobo tato. uNkulunkulu wabona ukuthi lokho kuhle. Kwahlwa
kwasa kwaba lilanga lesithathu. uNkulunkulu wathi akube khona tibane emkhatsini wesibhakabhaka tehlukanise imini nebusuku, atibe tibonakaliso tetikhatsi netemalanga neteminyaka, atibe tibane temkhatsi wesibhakabhaka tikhanyisele umhlaba. Kwase kuba njalo uNkulunkulu wenda tibane letinkulu taba tibili, lesikhulu ukuthi sibuse emini, lesincane ukuthi sibuse ebusuku. Wenda netinkhanyeti futhi. uNkulunkulu watibeka emkhatsini wesibhakabhaka ukuthi tikhanyisele umhlaba, tibuse imini nebusuku, tehlukanise kukhanya nebumnyama. uNkulunkulu wabona ukuthi lokho kuhle, kwasa kwahlwa kwaba lilanga lesine. uNkulunkulu wathi emanti akagcwale yonke inhlobo yetilwane letiphilako, kundize tinyoni etikwemhlaba emkhatsini wesibhakabhaka. Ngakho ke uNkulunkulu wadala tilwane letinkulu taselwandle nato tonke tinhlobo tetilwane letiphilako letigcwele emantini ngetinhlobo tato, nato tonke tinhlobo tetinyoni letinetimphiko. uNkulunkulu wabona ukuthi lokho kuhle. uNkulunkulu wabusisa wathi dala nani nanze nigcwalise lwandle netinyoni tanze nemhlaba wonke. Kwahlwa kwasa kwaba lilanga lesihlanu. uNkulunkulu wathi umhlaba uvethe tonke tinhlobo tetilwane letiphilako, tonke tinhlobo tetifuyo netilwane letihamba ngesisu netilo tesiganga. Kwase kuba njalo uNkulunkulu wenda tonke tinhlobo tetilo tesiganga netetifuyo netetilwane letihamba ngesisu. uNkulunkulu wabona ukuthi lokho kuhle. uNkulunkulu wase uthi asende bantu babe ngumfanekiso wethu, basifute babuse tinhlanti taselwandle nasetinyoni nasetasemoyeni nasetifuyo nasetimhlaba wonke nasetikwato tonke tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana. Ngakho uNkulunkulu wadala umhlaba waba ngumfanekiso, wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe, wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu, wabadala lomduna nalomsikade. uNkulunkulu wabusisa wathi dala nani nanze nigcwalise umhlaba niunqobe, nibuse tinhlanti taselwandle nasetinyoni tasemoyeni nasetikwato tonke tilwane letihamba emhlabeni. uNkulunkulu wathi asenibuke la, ngininike tonke tibhidvo letisemhlabeni wonke letimilisako inhlanyelo, nato tonke tihlahla letinetinhlanyelo etitselweni tato, kutsi kube kudla kwenu. Kepha konke lokuphilayo, tilwane temhlaba nato tonke tinyoni tasemoyeni netilwane letihamba ngesisu, ngikunika konke lokuhlata ukuthi kube kudla kwabo. Kwase kuba njalo uNkulunkulu wakubona konke labesakwendile kuthi kuhle kakhulu, kwahlwa kwasa kwaba lilanga lesithupha. Ngakho ke kwase kuphelelisiwe lizulu nemhlaba nendalo yonke yako konke. Ngelilanga lesikhombisa uNkulunkulu abesawuqedzile wonke umsebenzi wakhe labe wenda, kwase uyaphumula. Ngakho ke uNkulunkulu walibusisa lelilanga lesikhombisa, walingcwelisa ngoba ngalo waphumula emsebenzini wakhe wonke wekudwala. Ladalwa kanjalo ke lizulu nemhlaba. Livile Nkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Siqhubekeke sitholele ihubo lethu, lihubo lethu namhlanje ihubo lesiphohlongo elitholakala ekhasini 613. Lihubo lesiphohlongo. Maye simakatse Nkosi yethu, ligama lakho liyababateka emhlabeni wonke. Wena ubekela udumo lobukhosi bakho ngetulu kwemazulu, imvumiso yemandla akho uyibeke emilonyeni yetinswane neyebantwana. Lokho ukwendele ukutibinzisa titsa takho nalabamelene nawe. Nangibuka etulu yesibhakabhakeni sakho, ngibona imisebenzi wetandla takho. Inyanga netinkhanyeti litomisile ngithi lotimisile ngithi pho umuntu abe yini ke kuthi ungadzimate umkhumbule, nendvodzana yemuntu beyini ke kuthi ungadzimate uyinakekele. Noko umente wacishe wabangangawe uNkulunkulu, wamethwesa umqhele nebukhosi beludumo. Umenta abuse etiwe imisebenzi yetandla takho, konke wakubeka ngaphansi kwetinyawo takhe.
tonke timvu netinkomo, yebo netilwane tesiganga, tinyoni letindizako netinhlanti telwandle, nako tonke tidalwa taselwandle. Maye simakadze Nkosi yethu, ligama lakho liyababateka emhlabeni wonke. Akudunyiswe uyise nendvodzana naMoya Longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawuthola ke bathandzekayo isifundo sethu sesibili lesiphuma encwadzini yakuba seKorinte besibili sahluko selishumi nathathu. Sitawuqala kufunda esahlukaneni selishumi nakunye. 2 Corinthians chapter 13 verses 11 kuya ku 13. Kufundzeka kanjena ke bathandzekayo. Kwekugcina ke bazalwane ngithi salani kahle, lungisani imihambo yenu nethabele kwemukela imiyalo, nivumelane nihlalisane ngekuthula, khona uNkulunkulu wekuthula neweluthando atoba nani. Bingelelanani ngekwangana lokungcwele, bayanihambisa bonke bazalwane. Musa weNkosi Jesu neluthando lwaNkulunkulu nebudlelwane baMoya Longcwele akube nani nonke. Livile Nkosi leli. Sitawuhlabela ke bathandzekayo livesi lesibili leliculo lethu 129. Site uthola livangeli lethu lanamuhla liculo 129 livesi lesibili. Ngcwele, 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 wena odunyiswayo, ngabangcwele bonke betholimi qhele, nengelosi zonke ziwaphambi kwakho. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwaMateyu Longcwele sahluko se-28. Siyawucala kufundza esahlukaneni selishumi nesithupha. Akadunyiswe Kristu umsindzisi wethu. Matthew 28:16 kuya ku 20. Kepha abafunzi labalishumi nakunye baya kule ntsaba yaseGalile lapho Jesu abebatshele ukuthi baye khona. Bathi nabambona bakhuleka kuye, noko labanye babo bebasangabaqa. Jesu wasondzela kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani nente tive tonke tibe bafunzi bami. Nibabhaphatise egameni leyise nelendvodzana nelaMoya Longcwele. Nibafundzise kugcina konke lenginiyale ngako. Nibekwati ukuthi mine nginani onke emalanga kuze kube kusekupheleni kwetikhatsi. Nali-ke livangeli laKristu. Akabongwe Kristu Inkosi yethu. Sitawuthola ke inshumayelo yethu yanamuhla ke bazalwane. Siyoba sathi ke ukuthi lilanga lebuthathu lobungcwele basimakadze. Siyathi ke bathandzekayo ukuthi lisondlo lebuthathu lobungcwele baNkulunkulu lisondlo lelilandzela lisondlo la Pentecost, njengoba nje kuvikini leliphelile besinenkonzo noma sinelisondlo la Pentecost. Inshumayelo yethu ke bathandzekayo njengoba sathi ukuthi namhlanje isondlo lala sigubha khona buthathu lobungcwele baNkulunkulu. Lisondlo ke leli lilandzela lisondlo la Pentecost lebe sinalo evikini leliphelile. Siyaqhubeka ke namuhla siphakamisa buthathu lobungcwele baNkulunkulu.
njengoba nibona ke nembala ke bathandzekayo lesiwumbathile namuhla sesishintshile njengoba kulivile liphele besimbathe lobovu namhla sesimbethe lomhlophe lofanana nembala lebesiwembethe ngesikhathi sekuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Lokhu umhlophe ke lesibembethe namuhla bubonakalisa inkhatimulo bukhatikhati babankulunkulu lesifunza ngabona sifunza leTestamente lelidzala sifunza nencwadi futhi tesambulo tisitshela ukuthi labo labambona uNkulunkulu bababona inkhatimulo lekanjani lobumhlophe ke busikhumbuta lenkhatimulo yaNkulunkulu. Kulukhulu ke bazalwane kumchazela umuntu kahlehle ukuthi uNkulunkulu onjani ngoba phela uNkulunkulu uphila yena kulesinye isigaba lesingetulu kwalesigaba lesikiso nalesiphila kiso thina. Ngenxa yaloko kulukhulu ukuthi na kulesigaba lesingaphasi lokhu sesigabeni lesisetulu ungachaza kanjani ukubekisa kanjani kumuntu. Kungako ke bese sesitholakele tindzaba letibhaliwe eBhayibhelini bantu bazama kumchaza ukuthi sibone inkhatimulo yaNkulunkulu sibone bukhatikhati baNkulunkulu ngaleto tindlela. uNkulunkulu ke bazalwane nasikhuluma ngebuthathu lobungcwele ngilenye info lebalikhulu ukuthi siyiconze sibantu ngoba akuyinfo lesesigabeni lesingetulu kwethu kufana njengana umfana ufunza esikolweni eprimary tinfo letinye naso ubutwa tona tase high school uyayungadiconzi ngoba tisengekho kulesigaba sakho lokiso wena. uNkulunkulu ke siyamati bathandzekayo ukuthi akanaso sikhathi akavinjwa isikhathi uNkulunkulu akavinjwa futhi mabanga uNkulunkulu oba khona yonke indzawo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu sikhathi asimvimbi akanaso siqalo uNkulunkulu akanaso siphetho kodwa bekavele akhona ukhona futhi uyawuhlale akhona. So kulukhulu ke bazalwane umuntu lo kanjalo ungamchaza kanjani kodwa ke namuhla singabekisa ukuthi babekisa uNkulunkulu siveta buthathu bakhe lobungcwele kufana nemuntu njengana ungabuka uyalibuka nje uyalibona lelisondo linje kodwa nase bathi sewukhombise utshelela abanye ukuthi linjani uthatha ipheni udwebe phasi lokudwebile akufanani incamashina lelisondo kodwa kuyakhombisa kuyafanekisa ukuthi lelisondo likanjani. Lelisondo nje okulibona ngesingisi bathi linema dimensions lamathathu kodwa nase sidweba phasi sidadweba lento sikhombise ama dimensions lamabili. Ngakho ngeke futhi ke nalomdwebo lesitawudweba ngeke kube mkhulu ngalelisondo siyazi udwebe bese uba mncane. Ngakho ke bazalwane kuzama ukuchaza indzaba yebuthathu baNkulunkulu icishe ifanane nekuzama kuchaza naleli bhilidi ngekuthi ulidwebe phasi. Kodwa ke sitawuzama bathandzekayo sibone ukuthi yini lobuthathu lobungcwele baNkulunkulu. uNkulunkulu ke bathandzekayo sithi wembulwe kithi ngetiqu letintathu solo sikhonda uNkulunkulu munye ngoba labanye babese badideka bacabanga ukuthi sikhonda boNkulunkulu labaningi. Sikhonda uNkulunkulu munye bathandzekayo lesimemetela ukuthi kithi uvetwe ngetiqu letintathu. Singabekisa kanjani? Singabekisa ngemfundisi wethu wala ekhaya babe Advent Dlamini ukuthi babe Dlamini kulabanye ungibabe kulabanye ungusibali kulabanye ungumkhwenyana kulabanye uyindvodza kulabanye ungumngani kodwa yena solo umunye lo Advent. Nakithi ke uNkulunkulu uvetwe kithi avela ngetiqu takhe teba ngumdali ngetiqu takhe teba ngumsinzisi ngetiqu takhe teba ngumeluleki lohlala luphila ngekhathi kithi solo umunye lo uNkulunkulu. Akusho ukuthi ngoba mhlambe simbona namhla angumsinzisi sewuyekele yini kuba uNkulunkulu uyise noma simbona namhla ungumoya sewuyekele kuba uNkulunkulu ndvodza solo ungiko tonke letinto ngebathandzekayo. Sithini sithi simbona uNkulunkulu avela ngemisebenzi yakhe leyahlukahlukene bese sithi uNkulunkulu uyise simbona avela ngalomunye uNkulunkulu indvodzana kodwa lo uNkulunkulu solo munye. LiBhayibheli ke bazalwane na uthi uyalifunza kude la utawukhanza khona kubhaliwe la khathe eBhayibhelini ukuthi buthathu lobungcwele baNkulunkulu. Buthathu lobungcwele kube indlela yethu yokubekisa noma sikhombise lokhu lesikutholako la ekhathi eBhayibhelini. Labanye ke njengoba sengishilo baze bacabanga ukuthi sikhonda boNkulunkulu labathathu kanti cha sikhonda uNkulunkulu munye bathandzekayo njengoba nje netivumo tethu telikholo tisho tithi sikhonda uNkulunkulu munye. NeBhayibheli lithi uNkulunkulu munye kodwa ke nasilifunza iBhayibheli siyeva tivela tiqu letintathu taNkulunkulu noma tingashiwo ukuthi tiqu letintathu taNkulunkulu kodwa
labo labakhulumako bakhuluma bavete etiqu letintsathu taNkulunkulu. Njengoba sifunzile nje evangelini namuhla uthi Jesu kuMateyu 28 verse 19 hambani niyoshumayela ivangeli bese nibhabhatisa abantu egameni leYise nelendvodzana nelamoya loyingcwele lokusho sibabhabhatisele egameni laNkulunkulu. Uyaqhubeka ke naPawula namuhla nasifunza encwadini yabaseKorinte nakavalelisa libandla laseKorinte uthini? Uthi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nelithando lwaNkulunkulu nebudlelwane bamoya loyingcwele abubekini. Uyaveta lapho soluveta lendzaba ngoba phela uNkulunkulu kuletintwe leti sitshela ukuthi kushothi vele lo Nkulunkulu wethu uyavela bathandzekayo adicu letintsathu. Evini ke lesilifunzile namhlanje liphuma encwadini yaGenesis siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu uvela kithi angumdali kuthi konke lokukhona kudalwe nguye. LiBhayibheli ke ufunza tinweti ningivele likhuluma kanjalo ukuthi uNkulunkulu ungumdali. Lesingakunaka sichaphele ke bazalwane kuyo yona lencwadi yaGenesis nakakhuluma uNkulunkulu uthi asidale umuntu abe ngumfanekiso wethu. Akasho uNkulunkulu ukuthi angidale umuntu uthi asidale lokukhombisa ukuthi buningi baNkulunkulu lobukhona lobuthathu baNkulunkulu buhlangene ndzawonye bunye kodwa buhlangene ndzawonye kufana nani nemuntu. Umuntu kuyayithiwa kunemoya kunemphefumulo kuphindze kube nemtimba futhi kodwa kusukela umuntu kungumuntu munye. Nako kanjalo ke nathi uNkulunkulu usidale wasidala ukuthi akasidale ngemfanekiso wakhe nangabe ke sithi umuntu udicu letintsathu kusho ukuthi uNkulunkulu nasidale ngemfanekiso wakhe naye udicu letintsathu. Umuntu angathi ukuthi bekakhuluma nabani ke uNkulunkulu nakunje kuyasikhombisa ukuthi vele uNkulunkulu bekukhuluma uNkulunkulu uyise akhuluma nendvodzana akhuluma namoya loyingcwele asidale umuntu abe ngumfanekiso wethu. Futhi siyafunza lapho nasifunza kule ncwadi yaGenesis sitshela ukuthi uNkulunkulu walikhipha livi lesithi nasiya encwadini evangelini laJohane sitshele ukuthi livi abe kuNkulunkulu aNkulunkulu lo livi wasuyaguquka uthatha simo sebuntu uba ngumuntu. Siphinde sitshela ukuthi kuyo yona leyo ndzawo kwakunamoya waNkulunkulu bohamba bekathi uNkulunkulu nakakhuluma kukhulumeke livi lifike livi bese liactivate moya ukuthi moya adale lokwakufunwa uNkulunkulu ukuthi kwenteke ngoba moya bekakhona kufike livi liqhambe uNkulunkulu uyise kwavele kwase kuyadaleka ke letinto. So lokuyasivetela bathandzekayo ukuthi lo uNkulunkulu lesimkhotako udicu letintsathu. Nasifunza ke njoba sesishilo ukuthi Pawula nakabhalela ibandla laseKorinte uyayiveta indzaba ukuthi umusa uNkulunkulu uvele kithi angumusa avela ngaJesu waphindze futhi wavela aluthando avela ngaNkulunkulu uyise lothitele lathi Jesu nakafika emhlabeni nathi uNkulunkulu waluthanza live kangaka ukuthi wadzima wayinikela ngendvodzana yakhe waphindze futhi avele uNkulunkulu abudlelwane belibandla njoba nje sifunzile evikini eliphelile ukuthi moya loyingcwele nasafike ngekhathi kithi uyasihlanganisa asinde sibemunye moya loyingcwele ungena kithi sonke simaKristu. Nabo ke lobudlelwane lakhuluma ngawo Pawula athi budlelwane bamoya loyingcwele. Dinginge tindzawo bathandzekayo la simuva khona Jesu akhuluma ngendzaba yokuthi yena naNkulunkulu aze asivetele ukuthi yena naNkulunkulu bamunye. Aphindze futhi athi nakasithandazela njengoba nje sifunzile emavikini lengcile uthi ngithandazela ukuthi babe munye njengoba nami nawe simunye. Akhuluma naBabe akhuluma naNkulunkulu uyise aNkulunkulu indvodzana. So siyambona ukuthi uNkulunkulu bazalwane noma singathi simbona adicu letintsathu kodwa solo munye lo uNkulunkulu kude kwehlukana kude kuhlephuka ngilo nalo leso siqu simile sime ngesitimele sona siNkulunkulu aphelele futhi uNkulunkulu uphelele angiletiqu letintsathu lesikhuluma ngazo. So akunenzaba bathandzekayo ukuthi bantu bangaphika kangakanani livi liyasifundzisa liyasikhombisa ukuthi buthathu lobungcwele baNkulunkulu yintfo lekhona akusiyo mhlambe into lesicabangele yona silisonto. Letiqu letintsathu njengoba sisho tiveta uNkulunkulu ngendlela letsite esikhathini lesitsite ahlangabetana nesidzingo semuntu endzaweni letsite. Siyamathi ke ukuthi uNkulunkulu moya loyingcwele njengoba sesikhulumile uphila ngekhathi kithi. Wase uNkulunkulu uyise sesifunzile ukuthi ube uNkulunkulu lodala konke uNkulunkulu indvodzana kwaba nguye loda emhlabeni ate ufela abantu kokuthi thine size sisitakala. Nasifunza bazalwane sifunza ngetingilosi netikhonda ezulwini
Nasifundza incwadzini yesambulo sahluko sesine ivesi lesiphohlongo nasencwadzini yeIsaiah sahluko sesithupha livesi lesithathu siyeva ngokuthi lapho tingilosi natifika embi kaNkulunkulu tenta njani tifika tithi ngcwele atisebentisi munye kodwa tisebentisa bongcwele labathathu kuveta leticu letintsatfu taNkulunkulu. Konke nokusolo kusifundisa ukuthi singalaleli bantu basidukisa basiphikisa ngokuthi uNkulunkulu uticu letintsatfu. Lona ke uNkulunkulu lokhona lobeka khona nalotawuba khona. Njengoba lisho livi encwadzini yesambulo sahluko sekucala livesi lesine. uNkulunkulu ke bathandzekayo njengoba tivumo telikholo tisifundisa uticu letintsatfu leticu tiyalingana ngebukhulu ngebumangaliso nako konke uNkulunkulu uphelele asicu sinye aphindze futhi abe uNkulunkulu aphelele angileticu letintsatfu. Yipho ke lelikhulu ukuthi singayiconza siyiconze sibantu ngoba thina sikujwayele ukuthi umuntu sigathese utawuba yinvo yinye. Kodwa ke njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi siphila thina kulendzawo le uNkulunkulu uphila kulendzawo lapha etulo siyawuze sithi njengoba asho Paul athi asati ukuthi siyawuba yini kodwa lesikwatiko ukuthi nakabuya siyawufanana naye ngilalapho tiyawembulwa khona letinto bazalwane bese siyabuconza lobuthathu lobungcwele lebesehluleka ukubuconza siselapha emhlabeni. Kodwa ke asihlale kuNkulunkulu siqhubeke simethembe lo Jesu Kristu siqhubeke simethembe lo uNkulunkulu wethu bathandzekayo njengoba ngabo ke bathandzekayo asimkhontene lo uNkulunkulu munye uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loengcwele sathi ukuthi uNkulunkulu munye njengoba nje lisho livi encwadzini yaDeuteronomy sahluko sesithupha livesi lesine lithi yathi Israyeli ukuthi uNkulunkulu wakho munye uNkulunkulu yena yethu. Amen. Ngabo ke bathandzekayo asimkhontene lo uNkulunkulu munye uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loengcwele sathi ukuthi uNkulunkulu munye njengoba nje lisho livi encwadzini yaDeuteronomy sahluko sesithupha livesi lesine lithi yathi Israyeli ukuthi uNkulunkulu wakho munye uNkulunkulu yena yethu. Amen. Inkonzo yethu ke yaqhubeka bathandzekayo ngemithandazo yethu yanamuhla sitawusebenzisa ihlelo lowehlukile namuhla lemithandazo sitawuvula likhasi le-14 page 94 na page 95 nalapho sitawuthola khona imithandazo yethu yanamuhla. Umthandazo ke wokubonga lonke lokuhle siyakhuleka. uNkulunkulu somandla babelone sihawu siyabonga ngetinhlitiyo tethu tonke. Sibonga kulunga kwakho nemusa welithando lwakho kithi nakubo bonke bantu. Siyabonga kwentiwa kwethu nekulondolodwa kwethu netibusiso tonke talokuphila kwethu. Kepha ngetulu kwako konke sibonga uthando lwakho nekuhlengwa kwemhlaba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga ngoba sinetindlela lesingemukela ngato emandla asezulwini nangekuthi sithemba ukuthi sitawuba nebukhosi. Siphe ukuthi sisive kahle isihawu sakho. Tinhlitiyo tethu tibonge nekungatendisi. Siluvakalise ludumo lwakho kungabi ngemlomo nje kube nangekuhamba kwethu sitinikele ekukukhonteni wena sihambe embi kwakho ngebungcwele nangekulunga emalanga onke ukuphila kwethu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Sithandazela libandla uNkulunkulu somandla siyakuthumisa ngetibusiso lotilethe ngelibandla lakho kubantu. Siyakubonga ngemsale siwuthola ngemasakramente nebudlelwane bethu nawe kanye nalabanye bantu kuSekristu ngetimfundiso tembhalo longcwele nangekushunyelwa kwelivi lakho. Siyakubonga ngesibonelo lesihle salabangcwele bakho ngetingceku takho lesetendlulile kulomhlaba nangekukhumbula lokuliqiniso nalokuhle etimpilweni tathu. Sihlanganise kanye nabo esibalweni salabakhethiwe ezulwini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Thandazo kubonga imvula. uNkulunkulu baba wethu
usibheke ngebumnene wasithuthutha ngekusipha imvula lenhle. Siyakubonga ngekuphendvula imithandazo yethu. Siside ukuthi sithi sebenzise kahle tonke tipho temusa wakho kute kudunyiswe wena nebantu bakho basitakale ngaJesu Kristu inkosi yethu. Mthandazo wekuthula. Baba somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye. Siyakubonga ngekuphela kwetimpi emhlabeni nangesipho sakho sekuthula. Cela umusa wakho kuto tonke tive tihambe endleleni yemiyalo yakho, tihlale ndzawonye ngekuthula, ngebulungisa nangekukhululeka ngaJesu Kristu inkosi yethu. Baba losezulwini ungumthombo wekuphila nempilo. Siyakubonga siyakudumisa ngekuphila konke losipha kona. Siyacela ukuthi qhubeka ube nalabo labaphathekile emkhathini wethu. Sigcine siphilile ke Nkosi emtimbeni nasemoyeni. Sithokota njalo ekunakekelweni kwakho kweluthando ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu somandla usiphe umusa ngalesi sikhathi wekube sicele kuwe nganhlitiyo yinye. Wethembisile ukuthi nakuhlangene babili noma bathathu ngeligama lakho uyakubapha lokho labakucelayo. Yenta manje Nkosi lokufiswa nalokucelwa abantu bakho njengalokufanele bona. Siphe kulati iqiniso lakho sisekulo mhlaba kuthi esikhathini lesitako sithole ukuphila lokuphakade ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kristu ukuthula kwethu usenda ukuthi sibuyisane naNkulunkulu emtimbeni munye ngesiphambano. Sihlangana ngeligama lakhe sabelane kuthula kwakhe. Kuthula kweNkosi akube nani ngetikhathi tonke. Akwanze. Siyaqhubeka ke bazalwane nenkonzo yethu ekhasini 116 ekhasini 116. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso. Sivela emhlabathini sibhekwe dadade bantu sitakuba sikwase ukuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wetinto tonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo. Lisithelo semvini nemsebenzi wedadade bantu litakuba yinzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sita usebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117. Khasini 117. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Yenyusani tinhlitiyo tenu. Siyatenyusela eNkosini. Asibonge iNkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kumbongane kumdumisa. Fanele impela ngumsebenzi nenjabulo yethu Nkosi. Baba losezulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini. Siyakubonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke ngaye Jesu Kristu inkosi yethu leyodwa indvodzana yakho. Nyalo-ke siyakubonga ngoba usembulele ludumo lwakho njengeludumo lwendvodzana yakho namoya loyingcwele. Nibathathu nilingana ngebukhosi, nifanana ngenkatimulo, niyinkosi yinye, ninguNkulunkulu munye, nikhontwa nibatshadwa nini nanini. Ngakho-ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini. Sibabata wena, sinqoba bukhulu nelidumo lwakho, siyakudumisa nyalo nanini. Sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Nkosi. uNkulunkulu mnandla nebukhosi lizulu nemhlaba kugcwele idumo lwakho. Hosana weliphezulu, obusisiwe lotako egameni leNkosi. Hosana weliphezulu. Sive babe ngaye indvodzana yakho Kristu Nkosi yethu, ngaye yemukela iminikelo yethu yekubonga nekudumisa. Thumele moya wakho longcwele etikwethu nasetikwaleti tipho tethu sinkwa neliwayini ngokuthi tibe ngumtimba wakhe nengati yakhe kithi. Wathi ngaloko busuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa, wathi asakubongile wasihlephula kwabapha abafunzi bakhe wathi thathani lokunidle
kungumtimba wami lo nikelelwa nine, yendani lokhu ukuthi ningikhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuye nonke ngoba lokhu kuyingadi yami esivumelano lesisha lophiselwa nina nalabanyenti yendani lokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude ngokuthi ningikhumbule. Ngakho-ke sibabata kunqoba kwaKristu sithi nekufa kwakho wasinqobela kufa, nekuvuka kwakho wasibuyisela kuphila, Nkosi Jesu wota ngeludumo. Baba longcwelethi nebantu bakho sigubha lo mkhosi ngaleti tipho takho sibeka embi kwakho umhlatshelo wodwa lophelele waKristu Nkosi yethu. Sibonga kuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi lenemusa semukele ngaye noma singafaneli kude kuthithine lesihlanganyela umtimba nengadi yendodzana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetitukulwane tonke sibe Nkosi ukuthi sithi sisalinzele kubuya kwaKristu umsindisi wethu ngeludumo nenqoba kombuso wakhe sikhulete insuku tonke ekufananeni naye dunyiswe ubatshato libandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini babesomandla kanye naye nangaye nakuye namandla malo ingcwele ngetikhathi tonke nyalo nanini. Amen. Nkonzo yethu ke bathandzekayo iyachubeka ekhasini number 77 njengalokhu uKristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini angcweliswe igama lakho, buso wakho awude, inzalo yakho ayendwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela labasonayo. Ngasingenise ekulingweni, usinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lenzebe yesivumelwano lesiyemukelayo ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na? Nanasinkwa lesihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na? Thine lesibanyentisi ngumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele. Jesu mthwali wetono tethu sihawukele. Jesu umsinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Sikhuleka kanye kanye ke bathandzekayo ngekuthi thoba lokukhulu sithi Nkosi lenisihawu asonzelwe itafula lakho sithemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu. Asifanele ngekwethu mekubutha imvutulwa ngaphasi kwalo itafula lakho, kodwa wena inkosi lekuma kwakho ukuhawukela njalo. Ngakho ke siphe Nkosi lenisihawu kube sihle ngalokufanele inyama yendodzana yakho lethandzekako Jesu Kristu, sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena ekithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi angifanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma ilizwi lakho libe linye, tingcebo takho Nkosi tawusenza. Simemetela uNkulunkulu munye lodingcobo tintathu losibite sonke ukuthi sibe munye size sihlanganyele ndzawonye egcilini lakhe lelingcwele sikanye kanye. Sonzelani ke bathandzekayo sitomukela umtimba weNkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe nasophisela yona, simdlele tinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Bongani simakathe ngobe anemusa, sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla wonke, siyakubonga ukuthi uNkulunkulu munye, ubuthathu lobungcwele, uNkulunkulu uyise nendodzana namoya oyingcwele, kodwa uhleli esihlalweni sakho sebukhosi, uNkulunkulu munye. Siphe lobo bunye silibandla
siphe ukuthandzana, siphe ukubeketelelana, siphe ukulungisana, siphe ukucondzisana kude kuthi kudunyiswe kubajadwe ligama lakho. Siyabonga ke Baba ngoba ngathi imfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendvodzana yakho. Umsindisi wethu uJesu Kristu wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo indvodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwako. Site Baba besibe ngamakholwa labeketelako, sibe ngamakholwa laphilako kulobu budlelwane lobungcwele nokuthi ke sikhule lithandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nayo namalo engcwele niNkulunkulu munye kode kube nini nanini. Amen. Sithandaza kanye sithi Babe mnikati wemandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako. Sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele lidumone kubukhosi bakho. Nyalo ke kuye lonemandla onke kwenta lokukhulu kunaloku lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenta kithi akadunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitukulwaneni tonke kude kube nini nanini. Amen. Bese kuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namoya loyingcwele asibe kithi sihlale kithi phakadze naphakadze. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane sesifike emaphethelweni ayo inkonzo yethu. Siyathemba nje ukuthi sisesehlele emakhaya sitawuba ngilabaphephile sibe ngilabathokotile sibe ngilabahleli kusimakadze uNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele. Sitawuvala inkonzo yethu ngekuhlabela liculo 129 livesi lekugcina leliculo 129 ngesizulu. Ngcwele 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 Nkosi usomandla konke okwakho kuya kubonga wena. Ngcwele 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 wena onesihawu ngekuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen.